amaningi isingisebenzela ngohambo esangilihambile noNkulunkulu. Uhambo lwami luka-37 years ngikhonza ngishumayela ivangeli ilona olufunwa abantu abafuni ama-scriptures. Ngizodedela iy'ngane lezi zamavesi zikhipha amavesi, mina ngizokhipha uThixo. Awufaka ngizodedela iy'ngane zikhipha amavesi amaningi, zikhotha ama-scriptures amaningi, kodwa engekho uThixo. Bese mina ngingena ngithwala uThixo, ngingene phakathi kwabo bese ngikhipha iphunga likaNkulunkulu. Bathi abantu asifuni ama-scriptures, sifuna uThixo okhona. Athwele lo muntu wesifazane ma engena phakathi kwethu iphunga. Lalela lithi Bhayibheli malo muntu ephula e-alabaster oil bese lithi phela le perfume kuthiwa ma uyikala yayingathengwa umholo wendoda wanyaka wonke, hayi wenyanga. Leyanto leyana i-container iyadura ngokwayo, i-oil phakathi kwayo akhulunywa ngayo. But lalela uma beqala becomplain, ake baphakamise isandla abantu besifazane bawave bathi, ake bathi uShumayela, ake bawave bathi uShumayela. Lithi Bhayibheli babeqala becomplain bathi hawu yebo yaShumayela hawu makompleka lana wafunga amadoda wafunga amadoda wenyuka umsindo wangena kwapostoli wakomplena abapostoli uJuda waphendukela kubafowabo kodwa madoda ngithi hawu kodwa bafowethu iphefile lamakha atholakala uwestile lo muntu wesifazane iwestile nto ayikani yakhonza. Uthi babheka njena besizodayisa sinikeza amamofu bakomplaina abapostoli bakomplaina ibandla complain leadership bakomplaina wonke umuntu. uJesu wayisema ngenyawo wathi myekeni lo wesifazane myekeni ngoba nihlulekile. Wayesebheka kuSimiyoni umnikazi wethu wathi ubheke ngilokhu ngingenile la awenzanga lutho lwabehlulu uDobo. Wathi kodwa lo wesifazane uJesu wathi kodwa lo wesifazane sekuyokhulunywa ngaye kuma-generations onke ngize ngifike. Namhlanje sakhuluma ngaye, nami nje njengoba ngimelana khuluma ngaye. Can you make a history for your name so that generations will talk about you, generations to come will talk about your name? Kufanele sizwe ngawe ukuthi ukhonza ePraise Mountain. No, kufanele kusho iphunga. Awuzwanga. Akufanele sizwe ngawe. Akufanele sishone wena. Hayi mina ngikhonza lapha. Usuphakamisa ivoice. Khipha iphunga. Nawe sizwe ngesimeni. Yenza isimeni sikhwehlelisa abantu bafanele ifuba bathi khona umuntu ongene phakathi kwethu sengathi ungena umuntu kaNkulunkulu bakhulume bodwa ngoba kendo kakazi ngoba nomntwana
phela phakathi kwethu ngoba isimeli siyakusho siyakhuluma. Keep his smell. Khipha isimelo usibanga umsindo haya msasi uzokwenza njani naloba bona ekhaya ngiyazama ukwenza usukuzama khipha isimelo sibamba abantu ngene taxi phefumula Thixo phume ngeziqhu zomoya. Uthixo mkhipha uthixo uyathwala. Yabangizwe lapha. Mina vele ngisuka abantu baseLimpopo. Mina abantu baseLimpopo ngiyabona. Uthixo uyathwala. Uthixo ngoma ziyawathwala amadlozi. Masingena uzwe kunuka impepho kunuka insisi. Indaba wena ungene kube normal. Indaba wena ungene kube ordinary. Yathwalwa uThixo. Yathwala uThixo kwanjwe naye. Umthwale mufike emsebenzini uThixo umkhiphe ngamaphofu umkhiphe ngeziqhu zomoya. Awele amaphaseji omsebenzi uThixo. Athazi uThixo. Khiphe kuwe umshiye bodrumu uhambe uthi ngiyabazwela abantu abayobamba meeting kule bodrumu ngoba sengishiye igwele uThixo. Yathwalwa ubusuya naye sikumkhipha ubizelwe kwi-meeting uthi awunayo inkinga mabethe emsebenzini wenze into bakubizela kwi-discipline uthi awunankinga into engizoyenza ngizobathwalela uNkulunkulu uthi ngizobathwalela uNkulunkulu uthi namhlanje ebusuku manje i-meeting ikusasa ubaqhathe nezulu babize ngamagama ubakhathe noNkulunkulu wena uyabayeka abantu bakuloye ngoba wena ubaloyi ofunda ukuthakatha ngalizwi lakhe baloye yabona uma sebeqakile baqaka emsebenzini beqakile ngiyathiphisa thatha uSpm 35 uthi sukuma uNkulunkulu bambani Psalm 35 phela wezimpi silwa ngayo Awufule ngisheshe ngibuyele ngoba seFilipi uqeda ukushumayela awuvule basinya Psalm 35 Songiyeni awufunda verse yokuqala uzuthini ufunda verse yokuqala bakuzwa Phikisana Jehova bophela mawususho njalo musuku ba soft Phikisana Jehova naso nabaphikisana nami phikisana Jehova nabaphikisana nami ulwe nabo abalwa nami thatha ihawu nesihawu uvuke ungisize abakuzwanga thatha ihawu nesihawu uvuke ungisize hosha umkhonto uphinde indlela kwabangizingelayo manake
kuwe yeke into okuyinikela phakama Jehova usayibili ke lapho phakama Jehova ulwe nabantu abalwa nami Oh Jesus. thathi hawu hosha umkhonto yaliwa lapho Jesus. ulwe nabo Ufunda kuqedela ngiyeke Yisho kuwo umphefumulo wami uthi mina ngiyinsindiso yakho. yes khuluma nomphefumulo wami khuluma ungangiyeki ngisempini naba abantu bexokozela ngifundisa imthandazo mina ukuthi kuthandazwa kanjani makusuxakekile yisho khuluma nami angingathi ngenaqala ngifile small ngifile guilty khuluma kimi uthi emphefumulweni wami mina Jehova nginsindiso yakho khuluma nami Thixo ngisempini la shona ufukela Mabajabe bahlazeke abafuna umphefumulo Ingabe wami. wena ke ulokhu uthi wababona uNkulunkulu Thandaza into ebhedayo kakhulu hayi akunandaba kodwa uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami uyababona uNkulunkulu bayithandazi leyo nto mawusayiphini ukuthi yenze njani Mababuyiselwe emuva. awuqalele into esabashabe Mabajabe bahlazeke abafuna umphefumulo. manje wena ubona ngathi wrong mawuthi abajabe uNkulunkulu bathelwe ihlazo abantu abafuna umphefumulo wami funda Mababuyiselwe emuva. babuyela emuva bejabile Bajabiswe. babuyela emuva bephoxekile behamba bebheke phansi imeeting ingahambanga ngendlela bebecabanga ukuthi izohamba ngayo usubathathe noNkulunkulu funda konke engifunayo funda Bajabiswe abangisongelayo. bajabiswa abantu abangisongelayo funda Mababe njengamakhoba emoyeni. baphenduke njengamakhoba emoyeni Ingelosi kaJehova mana ibadudule. awuzwanga ingelosi kaJehova ayibadudule kusho iBhayibheli wazi Indlela yabo mayibe mnyama. indlela yabo ibe mnyama Ibe bushelelezi. ibe mshelelezi bathi bayahamba bashelele bawe Ingelosi kaJehova ibaxoshe. ingelosi kaJehova ibaqoshe bathi bayahamba uJehova khipha ingelosi zibadudule until ithi iBhayibheli umuntu omubi uyabaleka noma engazi ukuthi uqoshwe ubani ingelosi kaJehova ayibadudule yaka lento ithandazayo uthandaza into lonke uthandaza kanjani wena uthandaza kanje ufunde kanjani Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe. ngoba bangenzele ngasesithi ababamba imihlangano yo uNkulunkulu akasukume abe nabantu abalwa nawe uNkulunkulu asukume abe nezitha zakho uNkulunkulu asukume aconfuse ulimi noma bebekade bekhulumile bebodwa balungisa amagama bathi masifika emithingini wena uyothi mina ngizokusekela ngokuthi manje ufuna umlomo lo abheke njengobhiliyamu lobhala yakhe ehlala khuluma into engekho akhuluma into engekho lo muntu wathi wakamqalelisa uIsrayeli mevula umlomo wababusisa wathi hawu ubani umuntu angaqalelisa umuntu abusise usimakade akawubhekisa izitha zakhe shona ngeke Lenetha labo kungekho sici. ya Bembele umphefumulo wami ugodi. Kungekho cha. ngingenzanga lutho Ukubhujisa bakubehlele ekuzeleni. uJehova enza ukuthi lo mgodi abawumbileyo Bangene bona. bangene kuwo Oh yes. lo buthi abawulungisile bathi kuzophanye kwabila kuphanyelwe bona uJehova confuse icebo lezwe lobumnyama uJehova confuse icebo labathakathi uJehova confuse icebo labantu abangisondayo wothandaza uqondise ungabe ukuthi into zami ihlangani kanti nawe uyihlanganise emthandazweni
inetha lakhe alibeke ngasesitha libambe yena malibambe beka makalweni kulo kube ngukubhujiswa kwakhe ukubhujiswa kwakhe khona umphefumulo wami uza kwethaba beJehova uyathaba ngihlabelela amaculo endumiso uthokoze masengizwa uthi uNkulunkulu uyangilwela hlala phansi sithandwa sami hlala phansi nawe hlala phansi masengizwa ukuthi uNkulunkulu uyangilwela ngizojabula ukuthi uJehova uNkulunkulu wami uyalwa ulwizimpi zami bengihambe noBishop mangishumayela lapha yanesefunda ngibatshela ukuthi umthetho kaJehova uyathanda ukulwa uyathanda izimpi lento eyenza ukuthi ube nama-challenges it's because uNkulunkulu uyathanda ukulwa kodwa wena umu-involve mase kufike impini kanti mase kufike impini womtshela ukuthi phuma phambili njengeqhawe lempi mina ngizolandela emva kwakhe hamba simakade ngiyamlandela vula indlela ehlane kumnyama angisaboni la ngiyakhona abesephuma usimakade ahambe phambi kwami yo bayeke abantu basepraise bayikholelwa ngizobafundisa ukuthakatha nekholelwa ngithi nina abantu abantu nina abathakathi badlalela kini nithi nina uNkulunkulu uyobabona uzobabona nini sengiyaqeda uzobabona nini ngoba wena uyihleli umthandazo wena uyilungisa umthandazo woyilungisa umthandazo according to the situation obhekene nayo ulitshela izulu ukuthi ufuna likwenzeleni hayi Nkosi yami ngiyayeka manje lento uDavide ufuna ukulwa uhlaselwa amakhosi ayisihlanu amaFilisti ufuna ukuya empini manje akekho sure ukuthi aye yini kulempi abhekene nayo usehamba ke uyoconsult uyobuza kuJehova ukuthi Jehova nanka yana amakhosi amaFilisti ngiphume yini ukuyolwa nawo Jehova ngokuthandiphi yo uthi Jehova yeke David ngizokubhasamisa ngizokuvumela ukuthi kodwa wona kufuneka uphume mina kuqala anizwanga ngendlela athanda ngayiphi uDavide bengasho ukuthi sekuyaliwe ubebuza ukuthi ngiye yini uthi mana Davide mana ngendlela lempi engichaza ngayo njengoba ngobona amaFilisti eduduleke ezakuwe senjahile ngibakuphile laba bantu ukuzothi mabefika kuleli yahlathi ngoba sekufikile ukuthi wena ufundi kahle iBhayibheli funa ukufunda iBhayibheli lofundelwa yimini mina ngizokutshela ukuthi iBhayibheli lithi ngoba iBhayibheli awulizwa lalela ukuthi wathini uNkulunkulu kulena uthi uNkulunkulu naqala uphume eDavide kuzophuma mina lithi iBhayibheli lami lesizulu wobuka Davide ume wena la ukhona uphosa amehlo kulezi ezihlala Yebo. uma ezihlala uyibona sengathi ziyahlabelela uyoyibona ngathi ziyahlabelela ngathi ihlahla ziyaqula awuzwa njalo wena Davide wobuka uyobona ihlahla phambi kwakho ngathi zivuma ingoma yasepraise uyoyibona ngoba ingathi amakhanda azo ayashayana maziyale zihlangana amakhanda ashayane mawubona leyo move wokwazi ukuthi mina Jehova uNkulunkulu wakho sengiphume phambi kwakho ukukulwela bese uDavide ayahlala ke alinde Yes. Yeah. asishana ngamakhanda abese asondele ngoba ilapho impi yamaFilisti mayifika uDavide wafika amadoda elebheke phezulu wena uzwanga ngoba uJehova uNkulunkulu kaDavide wathatha umkhonto kulo mFilisti
longa wawujikijela kulo ngapha wawuthatha kulo ngapha wawujikijela kulo ngapha wawuthatha kulo ngapha wawujikijela babe memeza bethi awunakho usifazana sodwa nakho usiphela wawubamba kulo ngapha wawujikijela kulo ngale amadoda bheka phezulu wafika uDavide wathi abantu ufisho ofuse ingedilipi mina ngalwanga namuntu wayisememeza wathi igama lakho uJehova Belperazim amene usobuki akabonga wafika sembonga esamsho ngiyibonga igama lakho uJehova Belperazim uNkulunkulu unephakoni wafohla njengamanzi amaningi awubheka usufohlile isithazanile phansi Jehova indlela uthi mabe uJehoshaphat uthi uJehoshaphat ezenjani uNkulunkulu uthi uJehoshaphat ezenjani Thixo nakho ngibhekene nempi uthi ngilungisela abadumisi ngilungisela abantu abakwazi ukuhlabelela ngilungisela abantu abazokhipha indumiso usibalungisa nje bamise kahle ngeorder ungimisela abapriesti bame ngendlela bese uyabukela ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho lena kuzoyilwa mase ngimbiza ngizwa kuthiwa bakhuluma ngami ngapha bakhuluma ngami bese ngithiwe Jehova uNkulunkulu ubonakala egodini sikaJehoshaphat awusukume ubonakala eThembisa kanti nomgwaqo Thixo ungene indlu nendlu ngithi bangenele baqongothe Jehova ungabayeki bahlakaze ubaqede sengavala manje Oh Jesus. wamnika igama Oh Jesus. elikhulu yo asivalele ngoba sengisuke nganihlomisa masuka la hambiyona suka la hambiyona nanjengomuntu wathi manje uyamazi uNkulunkulu engihamba naye lo muntu mina ngihamba noNkulunkulu obulalana my God will kill you so bulala uThixo ungikhonza mina ngihamba noNkulunkulu ungishala uNkulunkulu engihamba naye ngeke angenze ngihlekisa ngeke abukise ngami akangibizelanga mina uThixo ukubukisa ngami mina ngeke ngikhonze izitha zami ziyomkhonza mina angiwona umsila mina ngihloke impilo zonke mina ngeke ngiboleke izitha zami ziyoboleka kimi mina ngeke ngicele izitha zami ziyocela kimi uDavide uthi kade ngimusha manje sengimdala sengibona umuntu ohamba noNkulunkulu ashilwa uJehova ngithanda lomfana kaJese mayisuka sahamba uDavide ahamba noThixo Bishop ahambe sethi uJehova umalusi wami angikweswela athi anginabisa amadlelwane ahlasa angiyisa ngasemanzini okuphumula athi uyisa umphefumulo wami athi kwenza ngenxa yegama lakhe uyangihola endleleni zokulunga athi noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa angisabo kubi ngoba wena nami athi intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza athi ulungisa itafula abusweni bami phambi kwezitha zami athi faka ikhanda lami lamafutha athi
You are too soft. Magumnyama sithi phuma kwesilokusa. Phuma ukhanyise. Semnyameni. Mase ngihamba ngithi wenkanyezi eyaholisa sasempumalanga. Hamba phambi kwami. Ufuna ukulandela. Ngithi hamba ufuna ukulandela. Angikwazi ukuhamba ngedwa. Ngeke ngibude ndlela. Mayisa sawo wenkanyezi. Oh Jesus. Asifani. Kama ngenyawo mfundisi. Lalela. Wamnike igama elikhulu. Ukuthi awulazi leli gama. Ukuthi ikhulu kanjani. That is why uhamba ngesipho uhamba ngaso. Ngoba ulazi. Ithini masizo. Lithi iBhayibheli. La sifunde khona. Wamnika igama elikhulu. Lingaphezulu kwamagama onke. Wathi amadolo onke awabasezulwini phezulu nabasemhlabeni phansi nabasemhlabeni phansi kwamanzi ayoguquka aqhubeke kuleli gama bese izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi kube udumo kuNkulunkulu ophezulu. Kusho abathakathi phethi igama elikhulu kangaka. Kusho abathakathi obaloya nawe. Bantwana bayekeleni. Angisho ibona lezinto ezenzeka kuwe ukuthi izimpawu zokuthakathwa lezi. Othatha iHoly Communion, ubamba isinkwa, ubamba igazi ngapha. Usungeza umuzi wakho. Uthi umuntu wesivumelwano segazi likaJesu. uJesu wasekhulumzile. uJesu wangike izinto. Eswami phethi igama elikhulu kunawo amagama. Lalela. Angithi mina ngihlala esitradini esibhizi. Ekudleni marayisi uflay spiritual. Ngibona uflay. Lokuphuka lapha kudiswe intena efishen veg. Mina abantu abahamba lapha baya emsebenzini bayazi ukuthi uyahlangana noma uhlala. Ngoba mina isidlo ngisithatha ngo-3 iHoly Communion. Ngesikhathi bezokuya emsebenzini ngime egeyidini. Ngithi alikho idumolelo ngena. Akekho usathane. Mangifika egeyidini ngibeka itafula, a small table. Ngilungisa isidlo ngithandaze. Ngivula iBhayibheli la bese ngifunda amagama empi. Ngifunda amavesi empi. Angithi nabo bayangiloya. Nami ithi ngenze ngwaziyo. Ngibe esangweni. Ngithi bonke usathane engenzelwa bona ngeke kuphumelele. Indlela yababi ngiyivala ngegazi likaJesu. Negama likaJesu. Awekho ozokunyama. Ayosebenza ey'nganeni zami. Hamba seka. Futhi mina ngiphoxeke. Anginandaba ukuthi umuntu odlulayo ubona uhlanga. Bese ngibambe iwayini lapha. Bambe isinkwa la. Bese ngiyawuzungeza umusi. Ngithi igazi lemhlatshelo yonke yabaJuda. Lalingelo equvana. Lingesusu bona. Kodwa likaJesu lisusa zonke izono. Ngiyabelele. Ngizungeze ngithi sengiyamethemba lowo owanikelwa le eGolgotha. Lezono zami nezabantu bonke. Ngithi mina ngike ngisifake phezulu isidlo kwisibini masekuliwa kahle. Bize nawo ngokudlamini. Ngithi bakudlamini nasistephu siphuka. Ekuphuka kudlamini ngithi mina sisingo. Kana usitephu lapho phezulu kwisibini. Ubizigama likaJesu. Usitephu isidlo phezulu. Bese nginika isidlo sewayini phezulu. Ngithi hamba kwisibini ufafazika likaJesu. Fana yonke indawo. Ufane negazi likaJesu. Ngoba ningidla. It's Bible. Igama likaJesu. Before uzosibiza thina. Ywana. Usitshela ukuthi usuke kangakanani. Hayi athi yokuqala. Hleli phezu kwefoni. Hayi ma, bengithi ngicela konke ngabona hlele kahle naphumula. Phumula ufuna mina. Phumula ufundisile. Nginika igama elingaphezu kwamagama onke.
emsebenzini. Sasa wena sewuthi akunandaba kulungile esilongi ngoba lo mncane ngiyamthola umuntu ohlele esitulweni sakho wena uthi sonanga ngithola akufani ungatholi afunyana uyaphinde afunyana wena singabe full portion not afunyana. Come on singabe full portion singabe Jesu uSindisi help yofuna into zakho akuzi ukuthi kwathiwa ukuthi noma ngibadile kanti uyahamba ulwela into zakho hamba uyolwa le position oyifunayo ukhuluma leso sifundo. Ngiyasusa zobona yena lento ukuba soft sanikezwe igama elanikezwayo uJesu ingaphezu kwamagama wonke kakhulu noma ufike emsebenzini uthi ngicela usuke lesimo sami uzobona ukuthi uyahamba but this is my place, this is my position. Akufuna ukuba ngawe but I just want to remove you uzobona ukuthi ushola ngoba yami ukuthi yes bese uyabizwa uthi besicela uzokhuluma nawe sicabangela better position ngoba wena usebenza izinto zasetshenzwa emthandazweni ziyasetshenzwa izinto emthandazweni cela uNkulunkulu ukuthi ubani better ubani sipho eluthiko amagama abantu akhona phansi ngoba uNkulunkulu unikeza wakhe mina uNkulunkulu funda mama twistela bana bangihambisela uNkulunkulu ukulungisa lento alibile ngonke lokuthi ngiphatha kuye fanele ngiphatha kuye sithi ngalo ulungise lento yena uNkulunkulu usesithi izinto bakhona abantu abathi ngifuna loNkulunkulu lo uNkulunkulu alingikhayo uNkulunkulu olwa izinto zabantu mayisele ngalesithambisana ufuna ngitshela mayikade ukulwa ngala ngathandazile sele ngibela ukubetha nenhleke ngiphele insini ithi uNkulunkulu usiyenzile lento ngiphele insini ngithathi ngokuthanda kusasa bese ngiphenduka ngala ngisiso ngithulukile wena uNkulunkulu lingaphezulu kwamagama onke bekezelelwa into nje abekezelelwa wayibekezelela ususitshela ukuthi ubekezelelwe ubekezelelwe phakathi sizandla amehlo uthandaza kunezimo uNkulunkulu phakathi kwaleli bantu kunezimo phakathi kwalaba bantu kunabantu uNkulunkulu abadinga linamandla igama likaJesu kunabantu uNkulunkulu engceli yobalwela izimpi zabo. Oh God ala ubishop walena uNkulunkulu hamba uyosipha imhlathi engonyama hamba uyosipha imhlathi amabhele hamba uyosipha imhlathi engisi ngibiza inzalo yakhe ngibiza imbewu yomyeni wakhe ngibiza inzalo yesibeletho sakhe ngibiza kuleli altar laleli bandla ngiyabiza ngegama likaJesu ngiyabamemeza labakhona balethe uNkulunkulu abahlanziswe nabadinyayo abadedele ngiyababiza uNkulunkulu bangenise ngaleli gate bangenise ngalomnyango ngegama likaJesu waseNazaretha ngiyehla uNkulunkulu wehlele kubazalwane baleli bandla balwele izimpi zabo ngene emakhaya abo ngene emsebenzini yabo ngene enkoleni abantwana bawuhle
likaJesu Kristu. Shayela uNkulunkulu izandla enkulu. Ubless. Pastor izandla enkulu. Glory to Jesus. Shayela ukuthatha lezi izandla. Bazalwane, angifuni ukuyimosha lento. Ngifuna uku-add next. Sibonga kakhulu Pastor, sibonga kakhulu nabakhaphile, sibonga iminikelo yenu, sikade emakhaya niphephile ngoJesu Inkosi.